Mawubi Yona, spread the word. Hallelujah. Waya yo. Rawasune obu wotwe. Waya kaseni ye Israel. Evangelist ahe. Nema tomodo konga Israel. Evangelist ome ahe. Lo wamaye Romans chapter 1 verse Romans chapter 11 verse 25 to 32. Okay, another Romans chapter 11 verse 1 to 12. Lord, Amahami Roma 12 11 1 12 Romans 11:25. Where are someone who can Israel? Evangelist ahe. Lord, what we 11:25 to 32, 11:1 to 12. Go with me. When you bebe no me, cielo, neka obwemu tu oyi manawa good preacher. Again you go okay Bible killer. Why do I have the Bible me humble? The only thing I know ya Majeno, Mafone Oya, Israel Ekosi, Mafone Oya. No, I know I saw it. Many did follow the many did in your Sunday humble. Jesus Christ is best. Oh, Sunday humble, my humble. Nema ugado, obedi bado maye. Go Yesu. Lo wa no wa sori. Wa no wa sori. Inabwajo wa we. Inabwajo wa we. Yaka Yesu je koro. Lo ya ma sori. Ya ma sori. Wa no to Yesu wa o sina ka je ke bo ngba mi. Mono chowo. No wa ba tu oni one. Mo fi wa se lo aye abunsan no koni wa o si na ka je ke obie kwa na bo singo do mi amen ini ga no le dio ta nuenyo anga fomayo ta nuenyo anga fomayo ane agbe fuwonya nene ma agbenya ahale ayeko lo fuwo na wanya maka ayo ma te miyo Israel Majeli wa majeli omo Blefolio me achawo jinta na acha Israeli no waji majeli omo ne wache me ji Israeli bi omo ne mena je ma uja misisi ne akamba nyie ne Yesu Kristo eba ne lehu eba ne wakaka Jiokula keji Israel do meke majeli o mekula ni dai Mose paka Israel ka yakan ne Yesu baga jiokula paka ka yamini no yowe heaven paradise lo bena piejio first ma ujami na ke hambo osio eke paka Jacob enina na cheme Israel bibe ne kake Israel bibe o Israel yo me koma agboga Israel na ahiyagale do se cha me kwaji Israel bi me o
Jacob ebime neje esechomi nekepo Israel na acha Israel ni mone ege ka Ghana ne Nigeria bi ba se ni ne Togo bi ba se say I me check me no Ghana bi so wange real Ghana wange Ghana che me ni che lo kake Israel bi me o bi me nyuma kanyo na je Jacob esecho na ye jogbenga Egypt yo mekanina acha Israel bi mumune lo eno chowe kaka mo o Israel ya lo ya po we Israel lo ngani chu Israel yo ke ka che mo Israel bi lo eno ijo ma uso Israel bi ijo mo Israel oji o ano le kan ja bi Israel oji o Jacob do echu ne benenga uji o ka ku Yesu Kristo no ni ne ye check yeji enemi ne mape ni ne Abraham pio mama cha Israel mi lo wa e Bible mi lo yin o de ke tani ga foma no onyimi kosi no mo go wosi ka kosi pe o bode wa kam ni no o ma miefu o mi lo ya gbenya na wa eko lo Israel kosi o pio aketa so na Israel ga huwe na jetu wa bi ai na ga bi gbe na ni ke Israel ne wa kai mu yutu ke Israel bi me o aga kunu no eji o mawugbo lo ne mawugbo e se ne waja mawu mo yisi mawu teme kosi bede wa majeli omo wa fo no ba bia e ne bede atesi na buka me pena ya yo kaka ye o majeli yaso lo asikomi kan mawo Yesu keba ne ali bede wa majeli omo wale Yesu no amafo ne kwa ya wawe aka meji cheme anane miwa ne woji bime ababe lo onsi ope Bible kemini ari kan ne Roma bi awmi o yanko ima ga ka ne mle ka ke place yo ipo ke mauna Israel ma mogo ona mauna aga kwasi aje semini no mau e mana we mogo e man yo ne mau mana Israel ma mogo e kemini ya no le inga bi eke ani mau bu ale ni te malo se ka ke Israel mene man hallelujah amen o sinu kwasi aje mele pe mau yu anwe o bele mo majenu o ma fodobi lo ni Israel ko sina ga tahupi o ne ma usime awiye mi ne agawiye no ye nyimi hifo ma wa no ya mo majenu hiya yo ko de ke Israel akosi lo me na ma uja ni keba lo na ke ba eje ne me mbo la kwasi aje yo ke mbo hu o aje kwasi agrami ma wo de pe me ja ne mo majenu o yifo ma no ya wa e ma obi ona ne Israel ga tahulo adwo miafuo bi ne bene Israel bu ka me pana ya kake ye we mu ya so agbonya ai bro kemini ke debi mawuwe ema mawube leche makwa ya emini jamu Israel do tivi emi Paul niga bunyu tuno mene no ji Israel jemi one ya Abraham na timi ije Abraham eweku obi eko Abraham na ji le ije Benjamin wetu obi ne emi Paul wo wetu ni je bi ase Benjamin bobe mo wetu obi ni no chabilu bobi awe kogbo ke mmanya ke we gobo ka asene ke lowe ke jagba hallelujah amen ke hifo mano ya yo jukwede Israel kosi nyemia fuoro waje ekemini mawuba ya nije ema ne lable ma loko mene maula Israel ne di Jacob ebime na cha Israel bi mo ne maula mi lo ka Jacob bime ji Israel bime ne mbo ya ga Israel ole kan sika ga lejo ole kan ma uke emai ero jombo ya la ga lejo loje Ghana oje Mauritania oje Guinea no ya la ga lejo no ga wi sina ga lejo ama se bo Israel hallelujah ekemini chekile le mami ondio nga Elia bene Elia po Israel nya ha ma uke yomche agbe ogbere mecho le awia obo samla tome le ebi ga ke to ni ne angemi hula ene agio ba mi ka Elia no bene jesi beti wome nenge ma yo ba mi ka Elia mafodi ade ma uka jesi be adecho mo ma o yin sine gbe o gba le kwa atan pia nya ka to pe ne emile eni nesu ye no itwa bado mini ya no mini e to ma o hale ede la ke
Sisi bali abeba go henumre. Na Israel. Na akra sia ba. Hallelujah. Amen. Loka je brema tun kam no ga Israel hu ngaje yo. Maula mamo. Maula mamo lo wanyagbe no be good preacher. Mawubi Yona he has been humble. No na Israel akwasiara ngaje yo. Yenyimi mo heyi mafodo hiya. Israel be no 144,000. Manga yo emumu. Mo insinga fiam. O insinga te magazela bo. Israel be yakunu no lomo. Obema oja. Ana 144,000 ya emumu. Ane ko ga mageli akwati lolo. Wo di se pebi. Lo ka Bible okay. Chemeye mango brigiti ne bi me alumu fian. Chabe de mabo bu mu. Chabe ko ya park e ko ya yo. Chemo bio na ngede getema. Se blo cho me di Israel. No wo mageli me di bi momo ne. Lo Israel ayaya mi. Akabe mageli atwegla hu. Munu ezezi yin no ne. Ekemini. Nege drominya. La pini chinuko ne atuhe. Eke dano amoneo. Ni bopie. Ne maula la nege drominya. Nege drominya. La pini chinuko ne atuhe mi. Hallelujah. Amen. Baba, bere mama wo Abraham si. Abraham daloyi. Hallelujah. Amen. Yabe opo epu esure. Nya Israel mra nya ka pu esure o echo yi. Yabe opo Abraham pu esure. Abraham ne ke selage. Ne sela fowi. Ne sela fowi yo. Sela yo ngaki. Sela ge na Abraham kan. Ni fowi bi ha yehun do gbadure. Na eche Abraham de ke o ne hega. Popi mu kono ke nyefobi. Popi. Ne popi yo. Heno wo mine hega nga wo nga wi o mi yo. Sela wo sandio ke hamawu. Ne Abraham wajuehi igbofe menese ne mawe anye Sarasi ne esi Abraham ne de Abraham kesio mo wo yo nyogun blo ne eho mo pe ka be no yo Sarah ngede yo igbofe ka wa yo Sarah ke Abraham ne wa cha dalo Sarah wa be dalo bo Abraham hallelujah lo ti andoko ne Abraham tuma mawu ne mawu ewo Abraham yo se tuko henkeyemi lo wa be no bi yo o henkeyemi ne wa ne Israel bi asinako na yesi ahulo blombo okaye me o cha baro na ye ne mawo eheme se ahenke ne Abraham be o ne mawo hemu ne lo bena ne saro da so ahenke ye mi no no ifoma no ya ngeze esione kuore le be Israel ko le ka tu ne ma abo pe kikopo isu ya ta be ne Mawubi Yona ye ma cho ne be Israel no ko ba le kalele ya yo mi o keke ye o oni mi kwafia ho ne mi no ibachaka be o ka libiku Mawuje loko kecho Peter ye bofo Mawubi yo Act chapter 10 ne akeluo lo so to inge so to eko mengene to bi ahi eko mengene agesisan ne lo ne san so echowe lo ne to be yo echowe do Israel bi ke majeli na je kecho Peter ne Mawuje Peter ke belo ro ko re Peter ke mawu olengete Moses chapter 11:1 kiun lo ne echowe yo ayi no kama yelo Mawuje ke noko ne abuka echowiyo ebido ko gbero yi ni mo ngala ma chon Peter kan pi abra Israel bi ke majeli kake nya Kristo mi be ne engeji na one lo majeno e ma yowe kai Yesu ye Israel no kai Yesu ye e ma yowe lo no na je ke Peter chapi majeli pere je ke ha se aje luo ne ji Israel bi meji lo se to ga yone ne mateli ni lo ne to bi ayone aje nyon ka ka Peter mini ma choka Israel bi wala na mini ma choka majeli humbe wala na o kai do alo mi o ake lo we ne echo eku anyime paago tini mi na echo wi o eku kake eyo kake Israel bi ji eku paago ke eyo paago woni ne wo majeli ji eku kake ke eyo kake woni ko ni pero je kwafia Israel bi ke majeli mene ma ayo ye Israel bi me lo majeli nyim yen wan ya yo Bible kemini ekio dano amruneo ni bo pie ne mawula me mo ya drominya ni bo pie ni mawula me ya drominya ya ne ge drominya la fini chumi ne atuhem ona lo ta drominya fini chumi ne atuhem lo ni o de ke
Luguji no ko maya jo ma che miomio he. Ja osofo le anukwale ne ewo no me ka fu mbla blo no. Se o me ka fu gidie faith henka e blo no. Ne henka e nu luguja manawala. Se ka mbla nya yiyo. Kodi ke Israel ni manawala ani. Se Israel katamla ne masusu kapata para ka yayo wi. Bebi ne no ge fule mu. Lo kulli no to safuo. Wala be safuo. Ekemini eke ka ni tumi na atu hiyo jine dromi hu hallelujah amen na ji dromi Yesu Tito to 11 yaye na ji dromi ni lo ka dromi ka ni tumi na Israel tuwe na ayo hiyo na dromi opio yaka na me na ji dromi Yesu epio yaka doko be na ji no ne se Yesu Kristo ba no asa hiyo we mami neke ahawo ayeku opo ere Yesu no bi o ekeo many no in natural go baje hiyo because of Jesus Christ here lo ka han wa eku okowo ayeko ke han mi no o master Jesus mo de jiku bo ha wo ji no ne Bible ke mi again leka ji eke Israel le sui no ne agalayo no ne Israel la ka ma ayo yo ari ne sui no lo ya ni ne maula la ande sui no ne jiyo ari ne sui no Bible kemini. Eneme piola awatwe. Hallelujah. Amen. Yo advice there bi enyime. Enyo. First binje 144,000 aje. Sekwabi me na pio. Me na kwase aje yo ne. Hallelujah. Amen. Me na kwase aje na ngatu fi apio ne o. Lo Israel bi se la kajimumbo. Ne fapie. Kone me awatwe. Ne me leo. Abawo me last one. Aka Jeremiah 31:1 de wo kesi o. Amaso so mi o hepa. Ne sobira ma jepa gene ne eke wane mo mesuwo hi wa beneke wane mo mesuwo nyabe enu apolisi ne ejebekege Egypt tegari toka Israel kokro no yi se ekesio se jane sobira ma suwo leo ike Juda ke Israel ka de no ne ma suwo ni lo pio Yesu Kristo ke ma ejo ne gesu yo ne majeli ka jubi ne gesu ka ajo ipio ne lo kekre bi je o wananga Israel ni na mena jio atayo heye se mo le dane je manano popi mono no pe onge e do chowe ka yo e chowe yana pemi dada sio ko ke yo ne ateo na echo atendo mo la padia nyamiye le mone ko te yo ne la padio nyamiye hallelujah o ka mo ba ganyango opi ni ga ko ngonya ko po ni mi ti ba fe koresi yo inaka mistake ba yi hallelujah abi ekejiege enga nyama bi o se ke o ye ko je nga so ba nya keba ibo fe onwanya Bible kemini kabo ni ma mi odio ma ne Afrika ni nelu ma uni hana Afrika mini no ni ne alulu kizayo lo ke se ko saje na gatu fi ayo ma je no hifo ma no ya chapio komo mi o ma ujami omi jugo mo he ka abayo ka majele me ayo yo fura ka babiyo cheke bi na ka fuma mena ba bia bia hallelujah amen o mena ka bio su track yo ha cheke chocho na ne famfam senwiyo e be bio lo ye nyime majele nyane wan ya nyanu tare Israel huyo ye ko ye me nyane wan ya nyane wan ya se ne bia ga apply o wan so de hameka ma woni na mo bone akpata hu se kama usu amapa na esumio amayi huwe ne mo isire gwata aje gesele Israel geta we lo medi Isaac mau Jacob mau Abraham mau ne mangeta huwe lo wale mau jamu ongere ne cho mau ne feme kan ni na feme ni no alulu ekemini baba sumwende o anyamba jine se anyawe no hallelujah amen ko be ko ya Isaiah bona lipe no wotu to ya Israel you need ni man for se makike o to tell short hallelujah amen so me na ngba yiwo do Yesu o ali ayu amega Yesu he ana na bele Yesu Kristo ba ke asori ntuomi na atomani o keke ayete fi aragbe oye John chapter 9:28 o agbe anyumu ko gele na deke modi Yesu e ka se lo wale Mose e bi jiwo ma woni pe no jane o majere Yesu ro waje yenu lo ekemini le agetu ewulo se agenu no hallelujah amen ne gba mi no Isaiah gbaga ka amaba lulume ko de wo wa da blodo wa bi mo yin singa lo fi Bible kemini
David who deke ke atani emi David who deke si o ke diwe ma atani emi o ane epe kramane dume diwe no mo agbe me o diwe no mo agbe me ko kingonya ya Galatians chapter 3 verse 10 ni ne suka ja ye da be ma bla no ge ma ya iwa na mi ka be ke agbe me aka ma suka mla na ka ya yo wi be ne kin Yesu Kristo ji blone ekemini ano dine agbra akwe ano si na gbe atwe logisi na yan no ne o logisi na yan no ne David na logisi ata na yo yo ne ano si ekemini angbene yu na ko ye no asechone epeda stroke de eba mam igba be kama ugba mi mo isi o ke Israel kunu no obe ma uja osofo nyi ko prima Mawubi Yona inye anukwale gbe hamu lo mi ngba no wa ya Yana iga bi eke ne atenu ne anosiyo anogbidi ne atulo na abete hulo Debi yes or no asigbemi o Abraham ajeli o hallelujah amen fo mi na wa o nyi ro aje yenyi ma jeli nyi ro aje nyi nga wo jacho ne jange ne tegugu Israel bi ko sinoma fo tegugu ne Israel ko si ne mo majeno o ma fo no jiyo tegugu hallelujah amen lo Yesu ke o Yesu sekeni inge to hani ya ke sumene lokodo ngbe ne pata lo ke majeli nge wo jayo ne ka Israel gba bi pe keke je anya gbe yo ne majeli nge wo jayo oni ka Yesu mamle hawo ne Israel ne anya egbero ya tabe ne kune wayo me kama chaki ne ma gbe jan yori kone Israel etare egu kone ma ngbe no babli lo Israel ba le Yesu ga pepitibi keke benwa pe ore adi ko beje momo wo majeli wa kana ne pira kwa si aje no ata wo second chance first chance be bomo second chance ne mane 144,000 aje apo singa lejo na ka Yesu ne mai nye kai apoti kai be mo ne mo ba wo mu peti na pa no obefo mane lobe so hisi wa kai zageta we bible kemini asigbemi obli Abraham ajeli o me asigbemi obli ni no bro ke ha ma jeli o me ne ahe ayiwa ko na ayiwa na mi o mi de kenye le ni o ne nye Ghana mekun ehulio tabi Israel gbe ne bajenyi hallelujah amen tabi Israel gbe ne bajenyi Israel gbe ke Ghana teme mene me alenyensa hallelujah amen ne mekun Ghana bi ye to sisi na la ne mane maje mu aneme awo be small girl kake ke small boy kake ke je Israel dageba aso we ne no mi aso lo ni mi no me o me asigbani obli Abraham wo lo kemi yo na ine no Israel gata wiyo ma gbojo ma uja mi o ade wo ko ma nu tahin ahe ti abra go ma nu ahi yo mo o ge tute o ge kan tere ko uta lo tawuli nge lo ayo ga nu yo ne o lo ana wa Yesu de ekeji ma nu tahin ke ake ahi ke ababi janye mi anyi ngbabi hallelujah amen ekemini eno ha Israel bi o me jeme hunga ke yi da bi asigbemi o plepe gba mi ha di ojo ne anine bombe o ba pe gba mi ha ma jeli o me o leke yi da bi o me to taki o gba mi ne amagba chi o ke ahie mi ma hi ke hallelujah amen eno po se wa kande ko mu tuto ni fia no se wa kande ko mu lo oleni lo ko ni anukwa no to ya safo bi o me lo be de ke Israel geta huwe lo Israel mawu geta hu bi mi geta huwe ni mama wa gaja ni ke ma nga egbe yo leje wo wa ya lo onero le kan me asiko mi o ebriblo ha wo majenu wo no ifuma lo mawu ne nu anande na ko singa zugba majeli ni ba be ni na we ni ya we ka jugo do be ingia na ba nanyi o amawu ni gaja yo ne o amawu ni gaja yo ne lo itumba nu kwale o ne wa ya bible kemini kanene Roma omi o mo le ka ti kanene di ni ezo kede mu yenko eke yenyi me anupale sane kojika Romans 7 Revelation 7:1 anupale sane kojika anupale sane ko ine so kan yele
Bone pe ne yo ko suka ni himileti. Hallelujah. Amen. Majeno ka Israel no me na macho. Hallelujah. Amen. Ne me agbe fo bagio president bluku ngeta ifi. Ne be koku wa da asi ne wa wonya da no me ne fo ngeso no le. Pi mama ala tabes. Kana tabes yo. Hallelujah. Me ne me koku ge Ghana me ne no ke bia tabes yo. Le mama yo. Ne me koku tuwanwande ngonya chi atanu ndonye ne jewo mene bajewo Israel gbe hallelujah no nyinyero waje ekeo maungela no wale kan noko ne aya no no majelo ko suka wo amba cho we ekemini Etano kio tanio jika Israel bi omenu se aha awatu be bo be kuku keke hallelujah lo to na ga se abepa lo pulu na ga ji o mauni che pe oneka ehana Israel man Egypt macho watwe ne mauka we mi anonyam hallelujah amen lo mauni che ne pe me o pe me monoko benyi no matata jama wuni che jane pe me ekemini ya ti ma de me to mo ba le mawu bobe jage woyo ma ale mawu amen kunde ne ali nugo po yefu hallelujah amen mawu mle hawo lu atiake lo osofo ebele ni ma sie o wa yo ne o ne ma je lo na blo ne ama ngbelu wa ya lo Israel kunu no bene pene wole o wa na blo wa bi ekemini loyo ama he Israel to yi wa mi ma bone ama ke wa mi lo ma je zion deba hallelujah amen ama Israel to yi wa na mi kamina ma temini no yi wa la he ma je zion deba gbo be Yesu wo eje kogbo Davi. Ejele bo biawe. Eje te biawe. Chabe Israel oyi. Jaju loyi. Hallelujah. Ju loyi one. Lo wanan wale kan Abraham biyo. Neo ami ne Yesu ejio neo. Lo mema ujami anui wale proba ba lo he ayewe. Lo achewo majili waje maise. Sebele mambi mejimi. Lo kamo nubuo. Obama ko ni mambe me kunu no yo monumbo mo saro je kunu ro obe kunu je to ba fe ready bo ni o infoma wani infoma no aje ekemini ekio ma Jacob ni na mapa musubo hallelujah amen ma ni na Jacob ni na lo ka ke Abraham ni na ta na me na ipape magno ko tesi ko lenu go to the Romans chapter 2 verse number 23 lo ka ke Jacob ni na Jacob wo efobile nyuma kenyo Reuben, Benjamin, Naphtali, Gad, Zebulon, Manasseh, Ephraim, Klokehu. Where to no change every morning. Mo Nigeria no ka Israel. Anga matiri hanga nje waweji yo. Oweleja kwa wacha Israel. Nye benike ona Nigeria no nge mano nge Ghana kekeje muno. Kona Nigeria no Ghana hiyo. La ina majwaji motokia espepas. Mena ajwa. Ona drangwe no kore ajwa. Debi Ghana no nge motokia kia espepas jwa yo ese. Se logo jo mano ko nge espepas jwa ko bia gbi mano ke ojo na agbere o. Leso ga eje ni no Nigeria. Hallelujah. Lo kambo oje Nigeria, oje Ghana no Israel. Lo ngo se Israel wo maulio. Amasanye Jacob bibe prata Israel mo mole. Bible kemini. Etano kio. Ne somine ike be masoji. Ne somine ike masoji yo. Somine ike masoji ka mapaya mi to pe mi. La fe mi no. Mapaya mi. Lo pio ke age pe yo biosui. Aba ka mi pe mi. Age pe mi. Lo pio ka age pe yo biosui. Esi lolo. Hallelujah. Bioma ekemini. Yes, and the table family. Yes, and the table family. You that will be your mom. Hallelujah. Wamajeli bangalofu ye. Hallelujah. Amen. Wakatanu wamaulu angeja. Ne abase awotu. Ne mawuyu angbege awetoniyo hiyo. Omolo akolenge lofu ye keme angeta huilo wale mauja. Kama ya tunokono ni ya tuke mwose ne afya. Kaka ne play.
na police nu we chone ya tu kan yo si o obefo ma so o le ba na ma de ke o le gbugbe e bo ti fia e ma fi o tu lo nyin fo ma ro aje o ma je nyin fo ma ro aje bible ke mi yo se aka ne illa anemu mo mo e aba ka fe ke illa anemu mo e ma o fu me oh enyim ya wo pe no ma for the joke mi no enyim hallelujah amen le kan pe de open ma hu e ke ko ma pe ma hu baby ella animo mo lo me ne la me dio mo pe mi no this moment me ne di aneme Isaac mawu Abraham mawu Jacob mawu hallelujah amen baba mi je banfro weku ye ko ma na adeke banfro mawu ke we go mawu ke kobo mawu ni go ha oye wa ke ni na wa ya bible ke mi ni Ejo ke mo jano ko ni baale o ke mo jano ko ni baale o itake we yi bi hu me ni ma ujo chapi Jacob ni ma uke ke je mu ne kaya abi mo che Jacob mo che ma che bo Israel lo ke ba Israel bi mi ni Israel bi me ge ka wi o pe poke dugo na mo ade me we golo ama wo mi e so ro bi ni wa ya ma fo wa ya lo so fo yi to anu kwale ni wa na bebe no mi ka ni mo bi o na ge pe o ni no ma mi gba han ni lo bi nini mrihili na ngba yu kai sa bi me na lika no kwale yi o ekemini ekiro nyemajeli sa yegwi mau ejana le mau na nyemobo hallelujah pia le mau bemini no na omobo ne Yesu ba Israel ngba yu aliye nyemajeli angba bli na ale Yesu nyana waje lo ode kan Yesu degezi o nye Juda bi no ke Israel bi no mo nye hinsi ne adwama me ke tutu yo ra ala de ko ye ya ye we ma chere ni obi lo e so robe wa ya e kemini e ti o se je na le mo na nyemobo e ja kan yi da bi o me hu ba kotuwe awa kemini no ba kotuwe lo Juda aba tu fia nye fia no wa Juda bi ka mi ne wa kabuno na tu onye mi ekoli pe ba ne akosi o era nye ko yo ya majeri nyi no ya bible ke mi amno no le yuda bidi to bo ni ngam hallelujah amen egemini se mo bo ne mo na nye ejo me hu mo man na me mo bo lo mo ba ya iwana lo abe hallelujah no ye nyi waje majeli waje egemini ma ora ni to ne mo ni to pe kanu ne awomeju ya to bomi wole pe ne ena me to mo bo na ba na wo bi no wo tuo mo bo la abe Israel mo bo na lo amana Israel mo bo amana Israel mo bo na amana majeli hu mo bo lo be na wo mo bo ne wa ngbe ba bli yo be ko mi walie ne menalie ne pia ba chake ne wo ngwa ba lie ne ma lie ko ne ba bla wo ka ka o ya yo ya lo Israel mo ba le Yesu na mahe ayiwa nami hallelujah oh here bore si amlo Revelation chapter 7 verse 1 to kene makata ma obu kemini wani kan ne ko je wo mi o yi pa go kan ne kan ke presi yanko ipo ke Israel be 144,000 Israel be yime 144,000 hallelujah amen mo nsiro ibulu woje kemini enosio ina mo bobo ni ewie ne adasi ga jio konya ewie ome ati koyo ewie ome anya Romans 2:23 Oye koyo ko fi anya zubano lo lo ka moto ya ina bobo kwa ko hunenge we ga je pusite kama kwa ka yire joke ma ekemini ma we kalo no nya somno ma we kalo no nya so obi no Ekpemla awene edeba bwebi omene mawu hamehwami ke akpata supa ke wo henyoke ye ko pata supa lo wo lo tuo be hemi hallelujah amen ibobe mawu ne ma ne ba huta ke jio e bega poriti bagi ne bega watermelon mu adesa no libawu ne be ne ogo woja ne ka ga de no kwa o ba go ne o e kemini ege nyemle kasi wa mango no nya somno kakadi wa mawo cholio me ahenyalu hallelujah amen ibobe na akadi no be ne be makadi o ma ka lo e bi na akadi lo alo jangba ku mi me ekemini
na ede mike ni angomau no ya somno ketadi ahenya ayiboji 144,000 hallelujah amen la no ne kan ko mena akini ne ma ayoriyo ajebomo wonu apiole gazi jwali yo hallelujah amen salika jabio mi obene amakadi ni no ma ahenya kema no nya so mi no meo yesu belolo lo Israel na maso anya ano muo keso anya na jilowe muo lo wa majele wa be no mi ano Yesu Kristo muo ke aso mi no won wa henya lo ko ye Hebrews chapter 10 verse 29 eke awo Yesu muo keso wanya kechuwahi hallelujah amen bible kemini aje Israel weto nyumake enyome ami ajeje aje Israel weto nyumake enyome ami yale jo fa aje lo mo bi awe ege aje Israel weto nyumake enyome ami yola mo che weto wo bi no anya ni apenyumake enyo je weto twa weto mi apenyumake enyo je weto twa weto mi ache weto no biye kono isore kwase aje kono e koma no weto biye ga enu bible kemini weto meji Yuda efeka manyabi maji waje go Ruben efeka cowboy ya Gad efeka lo bobi awe Asha adibi awe Naftali asli Manasseh we go bo Simeon lowe Levi kono Isaka manyayu Zebulun manyachuchu Joseph manya green Benjamin manya futa amen ni magbo mala o ni magbo mala ni nyeru aje o wala me wetu do tiala ya mungu hallelujah amen lo ami yone o ami yone lo itumba no kwale lo o ne wa ya yo ho Romans chapter 9 verse 1 ya no o ye no ko ha na amene alekai za bi se ma ube mesa se ma ya iwa na ma boy za na ga polity bag ke material ju agari jo ada ha gaina nyeba gana mo ne obaja gana ma wunyiro gana ma wuji Yesu wole si Israel ahewe Yesu me lo nyeba nyina me chapi Israel be ne ya jere jo nyeba hiyo no apo gana ma mo ne kri no aja gana ma wu hallelujah gana ma wuji Yesu wole si Israel be ma wu wole o le meo ayu angbe ne ali Yesu lo me anu ji yawe wole lo ko onge yawe funga je yo le me anu se Yesu le ajire funga aliye lo me anu yawe de majeli anu Yesu lo kayasu be ko biyo isa bi ngwa babli ne mo aba pie majeli ma yeke ni Yesu e ka wana wala e kemini wa kana na ro ma omi yenyo kana na di nyu enyo ke ete ekio ye pia kenye le bla nye no ye yo nye fia kenye le mla ekio sete ye tomla hallelujah amen bro Israel you know dio no kan sa fuko na madeke wo na wakasa fuo ba wa sa fuo ye wa mi wa lendi wo ji power chebe si aba je ba fan chapi nya na ka fian o wa sa fuo yo ekwe tobi ni nye pwe no ne madaga bible na anukwale chomi ne bible fu yiliye New Testament jabe waliye ne wakata Israel bi ajami ne wagaja ne ahmeyu ne wakata jema jamiyo ne Yesu Kristo jami anukwale ni sare wa ba ne wa yiwa na wa waliye hallelujah amen ekemini ye pia kenye le mla ofiaka le mla ye tomla ke po mo hani hallelujah amen no tembo ko ma jamla jamiyo be sa yo mato ka ko me ne ngwabisi ma ngwabisi no eno mo e ka oni no so asafo bi o mo e ni ma chomla ye ni so ni ma mbra so ne wala ma body hallelujah amen ekemini kama ne ngwa mi odio ni yuda pia be ye bio do da bi ahiyo majeje metu musubo munyu ikasi o ma ibabe ka ko siane majele me jepi one aga ma ujeke kaiza bi no ma ubi meji mo sala ikunu no lu so ka wa musubo munyu tunya ma osi se de kubeka wa ma wo jawo se iza bi bo mu ne ama ura ga jawo mo la akwati aje ne wo mo wa nsin oke wa ga iza bi ama uja ona jana ma ne babi jana ma iza bi wa preni na aje kwasi ya kono wa majeli omu watu musubo munyu kasi mawu no koli beno ga musubo munyu tuge mawu si obego mawu be yo rebe ko de yo lo iza ga kunu no jio iza nyenu so nyene ta ko ba Ghana mawu bi yo na ga Ghana hiyo ni wa pay mbe ha mi lawe mu
ye no nganye ma bible kemini ekenye yomla no dine pomine aponyo se na mngeli ka nye yomla no ko ne pomine aponyo se na ko hie e ka Israel no ko bena presule bene apostle Paul e ka Timothy ma ahio Timothy che o hela no kenye Juda no Juda bi posule se hela bi le siro e ga van na anga yisu eti bi ka Paul e ahio e ka ada Timothy no ka tinye hye me egwagwe ne Paul yere be yi Timothy ba o ma poma woni chimi ne ba we sure foto no ne ku akike Timothy sho ma uja e kemini ekio senye yino Lohio ye kani ne mene akwimi lo pio ne Juda bi na yakunu no anga kamene me aya kama jelo no lo mo no bi pom peke Israel bi yakunu no oyo ni ne mu oko yi kan Israel bi na yakunu no kan Israel bi yakunu no ne mo ga jwa bo obe kame Israel bi yakunu no ne mo ga wisire obe kame no Bible kemini ekio kema je no ne akwilo yomla no kema je no ne akwilo sulenya ha ele Yesu ne ka Yesu nyanyeyo ani ma obele bueka no ko ne apolelo hallelujah amen lo nyeno aye mla no nemni no abu wa Israel nyano ko abu Kristo no aye no anyesi na bu obini no Israel bi me lo tiko oye mla no Yesu ngemla ne Mose ngemla aka be na nakufu ado enye so no eke tobu tukotuni lo ya tobu to bele ni be ko egeda wae anani kwason se bele mahamangeno albi mamai bele mahamangeno ko ma su tobu to yo o ma na tobi ko ne e ayowe ne ba cross lo yo ngbe to loki obe ma ya o ko de ma o tobu to ma pe sika ba yi to ni che ma wo no ke ba be ke ke lo yo bi te ma no e pion fa uta ke to we no ke be ki go ne aloki yo e go hamita ka wa pe ska tere to pale we no ke bi yo ipo e ni to e ke ide gbo ha tu se gana ka ke tu o ne mla ga pre enyo lo wa ni wa he no acha Yesu Kristo le we nge emla ne emla mi o drobingem se mo se le emla mi o drobi be e ke bi ni ekio lohio yuda bi madelio me makoto ni hallelujah amen lo mo mo re no aje lo mo ne mo akobomode no akodo Israel bi me o kameni na nga ya peru mo hu ka geta we lo mo obe so le bi ya hu me na makodo abi ko kodo Israel o na makodo bere o de ke Israel o ga tu fi acho e ga mo o ga kondo o tu e ga abe ka fo buelo amabu nye fo lo wa ne yi o lo wa me cha bi me no anya e kameni ekio ya kanye ne amamala mo ha won nye jubio mi na pe amamla ke ha jubio mi alo Israel e kameni nemlanya aponyo nemlanya aponyi yetomla se nye piomini no yetomla ya se mele ayomlan se mele piomini no ayomlan lo mo majeno kese bi yakunu no mi joko mo ye mlano se ka mo ke anyata huwe lo mo be mlano ye hu o ma go kamewu ya pom apimi le me no ji yuda no ni che mo le me na ji Israel bi ni che tí o kà ní àpò nẹ́nu tẹlomika nokomi kíkẹ́ nọ lẹ́bi ọ̀nà ìdánù. ọ̀nà làwọn ẹ̀ṣọ́ kan sùlẹ́yìn àpòmí o di òkàdídẹ́ èlò yẹn lẹ́bi ọ̀nà ojú dànù. ṣé mìíràn ló yẹ mi o lẹ́kẹ́ màjẹ̀ ní ojú ọ̀nà yìí ọmọ gbẹ̀yì ló fi ẹ̀sùn yẹn ni o àtẹ́bù mímú mi ojú dànù àlọ́ Israẹli ṣé pòmí ọ̀lẹ́ èlò yẹn náà èké mi ni. mo wu yuda no ni je pe mi onge no ni je hallelujah lo yuda no ni je pe mi nge no ni je beje emi lo ka chapi Israel no dio ne onuka nge ni he Israel kaka ne mbo Ghana no aje Israel hallelujah amache wo Israel lo yuda no pe mi alo Israel no pe mi nge no ni je lo no go fe no ko no nge Ghana no pe no ne da bra se wo mumumi no Israel ya neno pomi unga ekibi lo pia wange no pomi enyo wange helo nya pomi ge sule bro fam lo wange mumu no pomi nge twi bro fam lo no pomi enyo wange twi no pomi mumu mi no lo wange helo nya no pomi neji sule nya no lo helo nya no pomi ka ga pro cho na se ke ba hapo o twi sule nya mene na eji oje bari ke ka ti apo obi o twi sule nya lo adi oke
Nino afole Netoka apo between Sulenya, a jacket, a jibaya meal, to hang your papa. A coming, Mamuno, Pele, two more, Mamu Pedro, Timblane Ama, Tim and Monel, Monitor, joy, hallelujah, hallelujah, Emile, well, for you. As we were part of here on Oje Babi in the Macho Counter of Wapa. Oje Bab, hallelujah. Why I can is there a party is having me? Royamina for Isaiah Yeba. Roman 9:1. Bible community. Roman 9:1. Why can I Roman 9:1? A pocket Maula Ima. Roman 9:30. Maula Aminino Ima. Yeah. Anukwale ingetuwe Kristo. Anukwale ingeshega Kristo mi. Na ye nile manomi ngemu konkro mika. None ingedeyo. Ila pa. Elo emile mu nenga manomi. Lo ka mo go eche gbalo. Emu ile kamini no. Ma o pe bu gbalo wa nya bebe lo ni. Ni ninga choyo. O ntwabu. Ekemini. Iyotwi. Ne iyokomo. Ni iyokomo. Baba una ye yiri mo me ayi. Ye yi mu mai. Bro me me Israel me. Ya. Ege. Ye kuli jime. Hello nya. Yo bi ni jime. Ye we kuli jime. Aboso Paul. Ega je be nya we wo. Juda do ji. E yo chi pena poe. Koki ngonya 3:35. E madu ya gare ju. Bible kemini. Na imo suwo ka. Ngeme ayo. Abu mi musike. Na iko suwo ka ami. Ye nyi me Israel do me ahiyo. Agbomi Paul musuche ya ne afomi kaje Kristo ne azrobi kaje Kristo ya meji Israel Israel hallelujah amen then me one hiyo he ya egemini meji Israel ne ma oni che ne mo me ka pe ma ne ma oni che mo me ka pe bi ni no ne ma oni che mo me ka pe ma lo Israel mini man man gege mo ma kwa e ma lo one hiyo he wa je kemini Ewo aheminyam. Ekemeso. Ne ha memini no mla. Lo Israel ma okesi. Egeso. Ne mena ha mla ni. Hallelujah. Ne wo maje na ha dromi one. Koki ngonya John chapter 1:17. E ma duya. Ma ha wo mla ke Moses no. Ne dromi ka kwari bu Kristo no keba. Lo ne ma hie mla. Keke na ngba yuga Yesu yi. No wa hie dromi ka kwali o. Keke ne wa ke bo aje mu no. No aba hie dromi ka kwali o bi o. No ka mana wala lo benda mina ngabule welo mate no info mano ya Bible kemini etome jabi bro ya tomi ayi sama lo ti to be ayi ka fu suronya debi etome mdaifu etome ka ayi jobi ligbino etome no mekula ekemini na meno na ewo si one ne ewo mesi lo na ewo mesi o ke ba ma pe kede besi wo no yeke moya Ege amine wane moje. Amineje. Wane moje. Amineje. Wane moje. Hallelujah. Amen. Loka. Oneza bi fo buyo. Mene fo nga buwe. Abraham. Jacob. Ke Isaac. Ekemeni. Ne Kristo wo tete aninajile. Hey! Kaka majeno. Mo mene jo power. Duoyi adi zabi amawu. Emiyo ne penu aju. Bwana Yesu sunle one. Isu le saminya egemini ne Kristo wote aninajile ne Yesu wali chepu aninai ya nge helunya ya Kristo ojima opio ne yiyo ni to anone ya ma opio Kristo yi ma opio Kristo yo lo ngo de keso Yesu ma yo lo leo pio majeli kejubi aminino amawu le dinene e bagawano yi Yesu bano pio ne na kufado wano yeno e apio wache lo ne Yesu ne yeji okula me ne ji wache Yesu ji wache e gemini aje yi kaya nene ya amen ya ijowe ka mausi wo pio yaka ibede ke mausi wo pio yaka ibede egbre lo no ngade ke mausi wo ape yaka geza iyo oyo ni ya eleka Israel ma to ji Israel bi and quality hallelujah amen lo nyamna nga matili ajwagere jo Israel bi lo kanyi mo so e bala a chaka be na nga tahuyo hallelujah amen mo mu emingo egemini
jana ho bi Abraham na toji Abraham bibe lo ka ke Abraham bi me o ye kan ji okwa ji Abraham bi me ya Galatians 3:29 no ye kan sha ni na Kristo yi o ji Abraham bi me lo ona ni na Kristo yi o me ji Abraham bi me lo nam na wo ja ga je no mi na ga de ke mo Abraham bi me ji me can you go and rest in bosom of Abraham you will go and rest in bosom of Jagemo Abraham limana wale ko bono na apole wa ke rest in perfect peace perfect paracetamol perfect topaye perfect agosasiri c'est ça perfect peace omanda lo je wa yo be yin bo ni yin rest in peace ma what e pa na ko bu ake call in glory ko be zi giving ni le ga ya je ga mene no I mene che call in glory hallelujah je watch it abusa pelo sisio glory ngalejo Bible be mini na jana hu bi Abraham na toji Abraham bibe bi Abraham ni na toji mini no Abraham bibe lo wa mna ga sole ya kwa wa Abraham na no nyango iyo ni mini wa pere na Yesu gade yo be pe mini no Abraham na e ke mini mo Abraham sike Isaac no ori na ma ku keba Abraham on na magu Isaac do ya eno choka bi Abraham bi mene efonga helonya ji Abraham bi me ji Mawubi me hallelujah amen igba ba che efo Ismael na efo Isaac yes na ngo ketula na ngo fo bi epa na kwa bu ketula bi epa ke pie Isaac yo bagu na abu Ismael ke pie yo bagu o he ka ni no meji Abraham ni na ke ali Kristo o cha Abraham ni na jibi ja ali Kristo lo ya Abraham ni na hallelujah amen lo watu anu kwale mama no mika Isaac le e ba pre Kristo ni na e ba pre Abraham na ka lele ele mau ne ihe nge Bible bi se ketu la bibe ke Ismael le ilika ali Kristo lo alo ali lo wai wa mmi ya Bible ke mini ege se mo sine awo Abraham yemene yoyi meji Abraham na hallelujah yake agba ke ba henka yemi ne baba no mi one lo ne mena hiyo Kristo yi o meji Abraham na be ne ngaji no ne lo cha Israel bi me kula agi mi no Israel bi mi se ne mena je Jacob e se chumi yo ne acha Israel bi mo ne lo ne mena he Yesu na yi o meji Israel bi me lo ke oje Ghana oje Nigeria oje Mauritania lo Israel lo nuka ke Israel yo ama wi jimoro aga janu ala ga rejo kama hori wanami ne nyemola nyanga taje e ko tare ga baro fu majeli ne chaka me ke je ni ya mo ne chaka bo da ana ta mi wa hallelujah amen ibo be kano no han ya Roman 9:30 kane ga Roma mi oyi ne kane na ji ni mu ile te yenko eji o ke sana pa anaka ngeke ha Israel lo sare we ba ga mene hu Israel lo ti a se be keje Bible ke mi le wa madeke majeli yo me ne ji ne apoe modeka apu meni ne da apu meni ne da hallelujah mo le wa gbode o le no ha gbo eji o ne Yesu Kristo na o mobo na yudu da fun you Israel gbe ko ne wo abu wo dali obongba mi no mai foma Bible ke mi eja ka he maoyi ka wo ba he be na yi maoyi e ke so ya pa no faith ya se Israel ne di mlane ma ha e ke o se Israel ne di mlane ma ha abu meni ne da fi o me mo hu ali de fi no hallelujah lo so no ma yin mawu anyin mo se mlani lo wa be no mi asafu fe asafu ne yin mo se mlani o ke kan za bi mene ali anokwali sabati akoye logo oli anokwali Bible ke meni ekio kebake ari ne suino eza ka lawe le ke hebike alawa ka meni no lo we ama mu ka meni no hebike lo le no negotiation ko ya so le mi ho obeyo ya ko ya so le mi obeyo ya e angeli gbe ehua ha mo to ki agbinu
Ho you all going amochie. Hallelujah. Amen. Bible kemini. Ekeo. Azu ka guni tumi anu. Amana. Azu ka anu ko patano na mana mawu. Oni ga Paul ga Judas afo bi. Ne bomare wa we de tu edremo me ajabonyani enamawu. Ene bene sa se kwa Kristo mi o. Ne enamawu ne ba nya fia. Ege Yesu emu na. Na nyenyi ne. Bible kemini. Eno ne Africa ni ne anu. Temu fun lo bi hami. Oh ne lo. Hallelujah. Lo be na jite o Yesu. Yesu jite o ni. Ko ni ma ate. Hallelujah. Lo Yesu ya fune ahenye lo. Bibiri wo ma jele wa Yesu. Ni wa ye. Ekemini. Mami odi ake. Imota ko kama kegesi maigezio. Emahani matesi. Edi tesa ne matin me mofia. No tano ne yo teno yo. Do be na pego. Hallelujah. Lo mo so erwaje o, wo so erwaje. Tabi aramite ne ta domutei. Bi o gotesi. Hallelujah. Emayi. Ke waje kula ku no ya. Amu gotesi kula wade. Fana yi wa ito no wa kan bi la ma woni ejoyi kan Israel bi o me o ka ge ta wi o bo ma je no mo isole de ta ko ba na wo no wa cha ke do pa ko ndun ka joma ke ni nye ke la pa no ne bebi no wa play kenge na bu wo ben hallelujah na so ne pray dia bi sande ngba bi ke buosi o ga ko jo bi ngwa ga ma wo na ngba bi ne pro dia bi ke buosi o ga ko jo bi ngwa ga ma ngba bi lo ne ka ko ya Deuteronomy chapter 1 verse 16 no e ka e da bi sande na ko ye no ngba na ko bulu ko pedoko ga na mawude to kanyi no wai so le no di root of Jesus ka ga la ne on anu kwale to mi nya Yesu Kristo emuo mi o wanya gbe pedo mi o Mawubi Yona mu bi ye ngba ni ngechu ko ba manu ke mi ku o no oyin na wa mi lo ofia yi no ma no lo ba no ajama wo ka o ye wo ne ye hu o chene mama mu no masa ko ya YouTube ke Facebook o ma na ko me ni nga ni chungere jo lo ba no ajama wo wa no ma ji 024 65 72 87 last number 2 no ma no ko fi o ma no ye WhatsApp number G 0245 44 1040 ke o WhatsApp mi o no ha mi hayo e ma go preach foro butwe ya na ze ko ya YouTube wo ma Evangelist Mawubi Yona o ma na wo gele jo ke o yeta o ba ni pan o like no subscribe no o share ke ni pan ni ma o ma jo ko ya Facebook le o bo ma Mawubi Yona pe ne ka o Mawubi Yona o ma na wo gele jo pepepe hallelujah kan lo ka choke Atem ke Bismarck Kanelo jinone. Kanelo nyore ka choke. Francis. Ne patino ne ga sheyo. Legi Mawubi Yona anyam. Baba! Mawude jonye kwa. Mawubi Yona spread the word.